Ang buhangu datang ni Maria karito, napulong na parong dalabiyan na rupuna, napapakamang ang nawinira. Welingla, kaunga ko rinito, akan bulong dalar haulik dalar haulik tayo. Dan dalar akan bulong tayo dia duyaka, napatandanda, bawana. Atunay ala, na tutur malaparandina. Nyuna dana puli angkau, napakamang kau lapah dia na makam. Ang buhangu, tatamu na imiriya karito. Nah atu tahu na marama, datuamanya panamanganga ndui lapangnya parama na laperisahan. Nakapala na nangandian palakaran na lapareta. Lupang na tao na maboho kaway, na tama la hukum. Daang udah dida luat danya kapatada liya la hukum. Wanan jaka. Hamaya kinganyunga, kakung bisa pahangganya na mapakamang diyan. Ang buhangu, napakamang muna pangiranya niya namang may yeling lah bibi. Deruku napapalapot tao, na tao na pahalaalanya. Talangan na, ningumboy na mawana. Napakamang muna yeling na imiri alay. Ang buhangu, roko nakanabo da ihira ibu. Nyudan dan jadi abudi papahalalima. Padening mananya roko da pada ngalanya na membuat lamarada tialang. Dia bat ano imiri ala dengan kapipi dangu piara paham. Da tau ihirael uanja papindi kada manundu manu dangu kada parahaya lai Allah. Yakan dia dada manundu dangu dada parahaya. Ia batunan na tau ihirahet. Narihipindi apa lapa malawang lupang bui bada marau lieleng miri Allah. Ia duyakan na tau ihirahet. Datang tatanggunya na wenira na pamatapindi na. Ndet ang bisa apa halang wiki na yeneng la wenira da pamatapindi na na manjara. Ang buhangu la tamu nirihiyo kayo. Tanunggu inyuta. Tatanggu manyangkara ya na pambada uatanda. Ang na pambada papalakunda lalurida. Nya tanda tambisa papanjala ya na keadaan ririhi papanjala ya miri rukunan na pambadam buat tanda na pambada pindinda kikunya napa wuku wikeda ye miri bada paranding naka kanggiki hamang buna na harui na pahanggamu dan narianya na makam dangu miri dan puli miha anggau. Berhaya ya nuna. Ang buhangu. Kamang na pangalan da. Duma palati wanya na parhaya da. Ang namanunun da. Lay miri Allah. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA
ke nomor 450 305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.